Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye banywanyi mudahwema kubana natwe kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarebana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene gihugu. Turi kuri uyu munsi wa mbere w'indwi igenekerezo 23 ruheshi umwaka wa 2025 aho tugiye kurebera amwe mu makuru akomakomeye arebana n'ibiri kubera mu bice bitandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo aho bigaragara ko ibintu bitameze neza. Turaza kubabwira amakuru akomeye ari kuvugwa ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD ndetse n'indi migambwe idacana uwaka n'uyu mugambwe. Turababwira ibiri gutangazwa na seneri aho bigaragara ko ibintu bitameze neza. Iporoni ikaba yariye Karungu ndetse na seneri ndetse na CDP ndetse no Burundi bwa bose bakaba bakarari bakaba bamaze guteguza ikintu kidasanzwe uyu mugambwe uri ku butegetsi. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko kuri ubu ngubu igisirikare cy'u Burundi kiryamiye amajanja aho neza mu bice bitandukanye bagiye baharungika abasoda kugira ngo bacungere baze kuba bakumira imyivumbagatanyo ndetse n'imyigumuro ishobora kuvuka isaha iyo ari yo yose. Turaza kubabwira ko ngaha mu gisagara cya Uvira ibintu naho bitifashe neza bitewe nuko ku mirongo y'imbere y'urugamba ibintu biriko birahinduka amanywa ndetse bikanagaragara ko kuri ubu ngubu umunsi ku munsi urugamba rushobora kwinjira muri uyu mujyi. Turaza kubabwira kandi imirwano ikazi ikomakomeye ikomeje kubera muri teritwari ya Rucuru. Turaza kandi kubabwira amakuru akomeye y'ibyatangajwe na General Muhozi Kainerugaba wamaze guteguza ikintu gikomeye Wazalendo nyuma yo kuva Kinshasa. Turaza kandi kubabwira ko kuri ubu ngubu i Rucuru hagati mu mako yaratswe ndetse na Wazalendo Nyanzare ibintu bitoroshye aho bitangazwa ko imirwano yabaye yaguyemo abasivili batari bake. Muri uru ruzinduko rwa Kainerugaba Muhozi hakaba rero hateganyijwe operasiyo zidasanzwe zigiye gukorwa na FDNB ndetse n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero ndabahaye mwese ikaze tudatebye reka twinjire muri aya makuru mu buryo buramvuye turebe uko ibingibi biriko biragenda. Ni munyemerere aya makuru yacu nyine tuyahere Nyanzare tubabwire uko urugamba ruhagaze. Aho amakuru ariko aradushyikira ndetse n'amasomo yacu ari ngaha mu gisagara cya Nyanzare aravuga ko ku wa gatandatu ndetse no ku munsi wa Mungu haramukiye imirwano ikomeye yahuje umuhari wa M23 n'abarwanyi ba Wazalendo muri teritwari ya Rucuru mu gace ka Nyanzare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Ibiro bikaba byaratumye abasivili basiga ubuzima muri ibi abandi barahunga nk'uko abo muri societe civile babitangaza. Iyo ni imirwano yatangiye yumvikana kuva ku wa gatandatu ahitwa Kayeye hagenzurwa na Wazalendo. Amasasu y'imbunda nini ndetse n'into akaba yaratumye abantu benshi bahunga bava mu byabo muri centre ya Nyanzare. Nkuko rero bivugwa ahanga Nyanzare iri hafi yaho hagenzurwa n'uyu muhari wa M23 nkuko Emile Kambere wo muri societe civile ya Rucuru yabibwira radio mpuzamahanga BBC ku munsi wa Mungu. Ni mugero bitangazwa kwiziza Sarambwe zafashe centre ya Nyanzare n'inkengero zayo mu kwezi kwa kwitatu k'uyu mwaka wa 2025. Ni mu gihe bitangazwa ko ku cyumweru nyuma ya saa sita nibwo imirwano ikomeye yakomereje ahangaha mu gisagara cya Nyanzare no mu nkengero zaho. Ni mu gihe twibaza ko ari Wazalendo n'aba FDLR bari bateye ibi bitero nk'uko abari muri ibi bice babitangaza. Uyu wo muri societe civile Kambere yabwiye iradio mpuzamahanga BBC ko batazi neza imibare y'abantu bapfuye aho bivuga ko igitigiri cyabo kitariko kiramenyekana neza. Oro n'igitigiri cy'abavanwe mu byabo n'izi ndwano kitaramenyekana. Gusa we avuga ko nibura abasivili 3 bapfuye hano i Nyanzare. Avuga ko yabashije kubibonera n'amaso yiwe. Ibinyamakuru byo muri Repubulika Demokarasi ya Kongo biravuga ko mu bapfuye kubera imirwano yo ku cyumweru nimugoroba harimo n'umwana. Radio Okapi iterwa inkunga n'umuryango w'abibumbye iravuga ko umutwe wa Wazalendo witwa CMS wasohoye itangazo wamagana ibitero by'ibisasu by'uyu mutwe wizasarambye mu duce bigenzura dutuwe n'abaturage ahitwa Nyarubande, ahitwa Burambo, ahitwa Muhanga, ahitwa Kihondo Centre n'ahitwa Kiyeye.
byabaye ku munsi wa gatandatu w'indwi. Iryo kete rero rivuga ko abo barwanyi bazihumura vuba ku bitero byagabwe n'uyu mutwe w'izasarambwe nk'uko Radio Kapi yaciye ibisigura. Nyuma y'izi ndwano zabaye ku cyumweru mu gace ka Nyanza kagenzurwa n'uyu muhari w'izasarambwe ukekaho ko uri mu bikorwa cyo kwihimura Wazalendo, uruhande rw'izasarambwe ntacyo rwigeze rutangaza kuri iyi mirwano ikomeye yabaye. Izi ndwano zibaye rero mu gihe ibiganiro hagati y'umuhari w'izasarambwe n'uruhande rwa leta y'Kinshasa biyobowe na Qatar mu murwa mukuru Doha bisa naho byamaze kuba byahagarara. Mu ntangiriro z'uku kwezi abari bahagarariye impande zombi mu biganiro by'Doha baratatse bajya kumvikana n'ababakuriye ku nyandiko z'ibanze y'amasezerano y'amahoro bahawe n'umuhuza wa Qatar mbere yo kugaruka ku meza y'ibiganiro nk'uko ibiro ntaramakuru Reuters bizatangaje aya makuru. Hagati aho Washington DC, umuhuza hagati ya leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri aya makimbirane muri iki cyumweru biteganyijwe ko ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'impande zombi basinya amasezerano y'amahoro mbere y'uko azashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu akabona gushyirwa mu ngiro. Abasusunguzi batandukanye bavuga ko amasezerano ya Washington agamije kumvikanisha u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe ikibazo cya M23 n'ibyo isaba bizarebwaho by'umwihariko n'amasezerano y'Doha muri Qatar. Mu mpera z'umwaka ushize ikibazo cy'uyu muhari wa M23 nicyo cyatumye amasezerano y'amahoro y'u Rwanda muri Angola hagati ya leta ya Kinshasa n'iya Kigali atagerwaho nk'uko João Lourenço, perezida wa Angola, yabitangaje. Leta y'Kinshasa, UN n'ibihugu bimwe na bimwe byo mu burengerazuba birashinja u Rwanda guha umuhari w'izasarambwe intwaro, ingabo ibihumbi ndetse n'ingabo ibihumbi zifasha uyu muhari, ibyo leta y'i Kigali ihakana. Ni mu gihe UN na bimwe mu bihugu bikomakomeye byo mu burengerazuba bw'isi bishinja Kinshasa gukorana n'umutwe w'iterabwoba FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ikavuga ko ari byo byatumye ifata ingamba zo kwirinda. Kinshasa nayo ibi irabihakana. Hagati aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ku wa gatandatu w'icyumweru gishize yakiriye abahagarariye abasenyeri Gatolika n'abapasiteri bo mu baprotestanti bamushyikirije raporo yabo ya nyuma y'amezi 3 bahura ndetse hakarebwa uko iki kibazo gihagaze. Barimo n'urugendo bakoreye i Goma bahura n'abakuriye Alliance Fleuve Congo M23. Ibikubiye muri iyo raporo ntabwo bizwi kugeza ubu, gusa kimwe mu byo bavuze mbere bifuza nuko ibiganiro bihuza abanyekongo bose bigomba kuba byakiyambazwa mu gushaka igisubizo kirambye mu kuzana amahoro muri iki gihugu. Emile Kambere yabwiye BBC ati, twebwe ikiduhangayikishije nuko mu gihe turimo kumva ko hirya no hino bari gushaka amahoro, twebwe hano abantu bakomeje gupfa, abandi bari guhunga bakava mu byabo. Akaba rero ari ibyatangajwe birebana n'ibi biganiro byitezwe ko bizaba umusingi ndetse n'ikiraro gihuza abanyekongo bose, ariko kugeza ubu byagiye bitangazwa ko leta ya Kinshasa yo idashaka ibiganiro, ahubwo yamaze kunononsora umugambi wo kurwanya uyu mutwe umaze igihe kinini wigarura ibice bitandukanye mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo, nk'uko byagiye bigaragara mu bihe bitandukanye. Ni mu gihe rero andi makuru akomeye ari kuvugwa mu Burundi nuko ibintu bitoroshye, ni nyuma y'uko kandi bimaze kugenda bigaragara ko leta ya Repubulika y'u Burundi hari ibyo yagiye igaragaza ko bitagenda neza mu matora, ariko imihari ihanganye na CNDD-FDD ikavuga ko ari ibyateguwe kugira ngo babashe kugaragaza ubusuma muri iri tora riherutse kuba. Uburundi bukaba rero bukomeje kugenda bugaragara kuri paji y'ibinyamakuru bikomeye, aho inkuru ivuga ko urukiko rushinzwe kurinda itegeko nshinga mu Burundi rwemeje ko ishyaka riri ku butegetsi CNDD-FDD ariryo ryatsindiye imyanya myinshi mu matora y'abadepite bidasubirwaho. Ibi rero bikaba byarabaye nyuma y'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi yari yashyize hanze anenga ibire ndetse anavuga ko ibi byavuye mu
matora yabaye ku igenekerezo ry'itanu uruheshi mu mwaka wa 2025 yaranzwe n'ubusumwa ndetse no kunyuruza amajwi. Ni mu gihe ku igenekerezo 20 nibwo urukiko rwemeje ko rwatesheje agaciro ibirego bizatanzwe n'ayo mashyaka, rwemeza ko CNDD-FDD ariyo yatsinze imyanya myinshi mu nteko nshingamategeko y'u Burundi. Urubanza rwayobowe na perezida w'urukiko Valentin Bagorikunda wagaragaje ko amatora yabaye mu buryo bwemewe n'amategeko. Bagorikunda yavuze ko hashingiwe ku bimenyetso bahawe na komisiyo ishinzwe amatora birimo uko yagenze, amajwi uko yabaruwe n'ibindi bitandukanye byasuzumwe neza bikaba byerekana ko aya matora yabaye binyuze mu mucyo. Aya mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi arimo Iprona, Seneri, CDP ndetse n'u Burundi bwa bose niyo yari yatanze ibirego bizamagana ibyavuye mu matora y'abadepite. Mu kiganiro yagiranye na radio Isanganiro, umuyobozi wa Iprona Olivier Nkurunziza yavuze ko atigeze yishimira icyemezo cyafashwe n'urukiko. Yagize ati tuzakomeza guhangana mu bijyanye na politike, cyane cyane dusaba inzego zikomeye mu gihugu kugira ngo zumve ko mu gihe igihugu cyakomeza kuyoborwa muri ubu buryo demokarasi y'u Burundi izarangira ihagaze burundu. Akaba yari ibyatangajwe mu gihe rero bigaragara ko bagenda bagaragaza utunenge tumwe na tumwe twagiye turagaragara muri iri tora ryabaye. Ariko kugeza ubu ngo byatangajwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yavuze ko nawe yaje gukora igenzura asanga amatora yarabaye mu buryo bwiza kandi mu mwuka mwiza, nubwo rero abarundi bose batari uko babibona. Ni mu gihe rero biri kuba mu gihe amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi akomeje kugenda agaragaza ko ibiri kuba ndetse n'ibiri kugenda birategurwa bishobora kuzasiga demokarasi mu gihugu cya Repubulika Iharanira mu gihugu cya Burundi ibaye amateka, nk'uko rero benshi bakomeje kugenda babigarukaho. Dukomeje n'amakuru, reka tubabwire ko umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yikomye imitwe ya Wazalendo na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabajwe mu ntambara irimo kurwana n'umuhari wa M23. Muhoozi yabitangaje nyuma y'amasaha make avuye Kinshasa mu ruzinduko rwasize abonanye na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Uruzinduko kandi rwasize igisirikare cya Uganda, UPDF na FARDC cya Kongo basinyanye amasezerano mashya y'ubufatanye mu bya gisirikare. Ni amasezerano yemerera UPDF kurasa imitwe yitwaje intwari ikorera mu buseruko bwa Repubulika Iharanira kwikukira kwa Kongo. General Muhoozi mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yagaragaje imitwe ya Wazalendo ubutegetsi bwa Tshisekedi bwitabaje mu ntambara ingabo zabwo zirwanamo M23 nk'iteje ikibazo ayiteguza kuyigabaho ibitero aho iri hose. Yagize ati Wazalendo rwose ni imitwe igambiriye ikibi, mu byizere ingabo zihuriho za UPDF na FARDC zizabagabaho ibitero aho bari hose, keretse nibaba abanyabwenge bihagije bakayamanika. Uyu mujenerali mu bundi butumwa yashinje Wazalendo kuba zimaze igihe zica abaturage barimo n'abatuye hafi y'umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda. Yunzemo ati ntituzategereza guhangana nabo, muzica abaturage bacu hanyuma mubyishyure. Yavuze imyato nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda, aho General Muhoozi Kainerugaba mu bundi butumwa yanditse kuri X yongeye gushimangira ko Perezida w'u Rwanda ari intwari kuri we. Ibi yabihuzaga na bamwe mu bahuje uruzinduko rw'Kinshasa no kubasa n'uwateye umugongo u Rwanda akayoboka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze imyaka irenga 3 idacana uwaka n'u Rwanda. Muhoozi yifashishije ifoto ya Perezida Paul Kagame yagize ati aracyari intwari yanjye, urukundo rugumeho. Yavuze kandi ko umuntu wese wibwira ko hari ubwo yigeze kutumvikana na se wabo Paul Kagame ku kintu runaka ashaka ko General Muhoozi amwoherereza, akaba rero ari ibintu yavuze ko atari ukuri, nk'uko rero byari bimaze iminsi bigenda byigaragaza mu bice bitandukanye, nk'uko byagiye bivugwa kandi bikagenda binagaragara mu bice bitandukanye. Reka rero tujye kuri paji ikomeye. Kabila yongeye kugaruka mu itangazamakuru. Byifashe gute, bihagaze gute? Ni Joseph Kabila uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero Joseph Kabila atangaje ko yiteguye kwitabira ibiganiro bya politike bigamije gushakira amahoro igihugu cye, ariko ashimangira ko ibyo biganiro bigomba gutegurwa n'urwego rufite ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Ibi yabivuganye n'umujyanama we mu bya diplomasi Barnabé
Barnabe Kikaya bin Karubi mu kiganiro yagiranye na Actualité WCD cyatambutse mu ndwi iheze ku wa gatandatu. Yagize ati hagomba kubaho urwego runoze rutegura ibyo biganiro. Abepiskopi bagerageje kubikora kandi Perezida Kabila mu ijambo rye yashimye iyo initiative. Ni uko Bwana Kikaya yavuze, yibutsa imirimo yakozwe mu mezi atatu ashize n'amatorero Gatolika, abaprotestante, haba b'imbere mu gihugu no mu mahanga. Yakomeje agira ati iyo gahunda y'abepiskopi iramutse igize icyo igeraho ejo, mwabona Bwana Kabila yicaranye n'abandi ku meza y'ibiganiro. Abajijwe niba uwahoze ari perezida ateganya gusubira i Kinshasa, Kikaya yasubije agira ati bizoba, ariko bizaba nta kabuza. Ku bijyanye n'amasezerano y'amahoro ateganywa gusinywa hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda ku igenekerezo 27 Ruheshi i Washington, ndetse bikagirwamo uruhare n'abashikiranganje bashinzwe ububanyi n'amakungu b'ibihugu by'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Bwana Kikaya yavuze ko ayo masezerano atari yo yonyine ashobora gukemura ikibazo cy'amahoro mu gihugu. Yagize ati amasezerano azasinywa, ariko uyu munsi twashoboye gutanga umuburo ku bari mu nzira yo kuyasinya, cyane cyane abafasha b'iyi gahunda barimo Amerika n'Abanyakatari. Ashimangira ko uburyo bw'imikoranire bugenda ku masezerano hagati y'ibihugu byombi atari ubwo buryo bukwiye. Aho yagize ati gukemura iki kibazo cya Kongo mu masezerano n'u Rwanda siyo nzira ikwiye. Tugomba mbere na mbere gushakira umuti ikibazo cya Kongo ubwacyo biciye mu biganiro by'amahoro. Bwana Kabila ni umuntu w'amahoro, ni umuntu w'ibiganiro. Kikaya rero akaba ari byo yasobanuye. Ibiro bikaba bitangajwe mu gihe asigaye rero igihe gito kugira ngo Kabila benshi barebe icyo aza gukora, bitewe n'uko yamaze kugaruka mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Kwikukira kwa Kongo. Ibyo benshi bakomeje kugenda bagaragaza ko bishobora kuba bizaba ikindi. Uwahoze ari perezida w'iki gihugu Joseph Kabila, binyuze ku mudiplomate we Barnabe Kikaya Bini, yaburiye ko gukemura ikibazo cya Kongo biciye gusa mu masezerano y'impande ebyiri hagati ya Kongo n'u Rwanda bidashobora gukemura burundu iki kibazo mu buryo burambuye. Ibi rero akaba yarabitangaje ku kinyamakuru wa Actualité WCD ubwo ari i Washington ku masezerano hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bazasinya muri uku kwezi. Uyu muyobozi yashimangiye ko amasezerano nubwo yasinywa hari ingingo z'ingenzi zishobora kwibandaho ndetse zigashyirwaho umutima mu gihe basinya aya masezerano. Yagize ati amasezerano azasinywa, ariko iyi nshuro twashoboye gusinya kovate mu bitekerezo by'abazasinya, cyane cyane abafashamyumvire b'iki gikorwa, Abanyamerika ndetse na Katari. Barnabe Kikaya yakomeje ashimangira ko umuti w'ikibazo cya Kongo utari mu masezerano hagati y'u Rwanda gusa. Yagize ati gukemura ikibazo cya Kongo binyuze mu masezerano n'u Rwanda ni inzira itari yo. Tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ikibazo cya Kongo gikemuke binyuze mu biganiro by'amahoro hagati y'abanyekongo ubwabo. Bwana Kabila ni umuntu w'amahoro, ni umuntu w'ibiganiro. Akaba rero ari ibintu yatangaje mu gihe bikomeje kugenda bigaragara ko leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idashaka kuganira n'abanyekongo. Ngira ngo murabizi ni kenshi umuhari wa M23 wagiye usaba ibiganiro, ariko leta ya Kinshasa ikavuga ko idashaka kuganira n'uyu mutwe. Ibyo benshi bavuga ko n'ubundi mu gihe uyu mutwe wakirengagiza nta kabuza bishobora rero kuba bizabangamira gahunda iyo ari yo yose igamije kuzana amahoro. Ni mu gihe rero ibi byose bikuba mu gihe benshi mu bakurikiranira hafi ibikuba ndetse n'ibivugwa basanga leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kugenda yitwara nabi. Mu yandi makuru, reka tubabwire ko abasirikare 7 ba Uganda biciwe mu gihugu cya Somalia. Iro ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru ikomeje kubabaza ndetse no gushengura imitima y'abatari bake. Aho rero abasirikare 7 bo mu gisirikare cya Uganda bari mu butumwa bwo guhangana n'imitwe yitwaje intwaro muri Somalia bishwe ubwo bafatanyaga n'ingabo za Somalia n'iz'umuryango wa Afurika yunze ubumwe USOM mu gitero cyo kwambura umujyi wa Sabindi Anore inyeshyamba za Al-Shabaab. Kwigarurira uwo mujyi byakozwe muri operasiyo y'iminsi 3 yiswe Operation Silent Storm yabereye mu mujyi wa Sabindi Anore uri mu gace ka Lower Shabelle mu majyepfo ya Somalia, ahari ibirindiro bikomeye by'inyeshyamba za Al-Shabaab. Sabindi Anore yakara agace k'ingenzi mu bijyanye n'itumanaho ry'inyeshyamba za Al-Shabaab
no gukora igenamigambi mu bijyanye n'ibitero. Abasirikare ba UPDF baguye muri icyo gitero ubwo bageragezaga kurwana n'izo nyeshyamba bazisanga mu myobo zari zishemo nk'uko amakuru harabivuga. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kaluyigi yavuze ko abo basirikare baharaniye amahoro kandi bitangiye igikorwa cy'ubutwara. Aho rero yagaragaje ko ari abasirikare bagaragaje urukundo. Yagize ati ndashimira ubutwari bw'ingabo zacu za OSAM UPDF hamwe n'ingabo za leta ya Somalia. Iki gikorwa kiri mu bigize umuhati wacu wo guca intege Al-Shabaab. Akaba rero ari ubutumwa bwatanzwe na Lieutenant General Sam Kuvumu, aho rero ari umuyobozi w'ubutumwa bwa USOB. Nkuko rero bigaragara, reka dusoreza aha ufyonde sabone, twibanda cyane ku makuru akomeye y'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bwa bene igihugu. Amahoro n'imigisha nibyo tubifurije.